ntabwo itandukanye n'iya mbere, uretse ko Laurent Désiré Kabila wari wafashijwe n'u Rwanda kugera ku butegetsi yatangiye gushaka gutera u Rwanda. General Kabarebe yavuze amavu n'amavuko ya FDLR, umutwe wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi watangiye witwa Alire ya mbere na Alire ya kabiri. Yanavuze uburyo umutwe wakomeje kwiyubaka ugafashwa n'ingabo za Kongo na MONUSCO. Ati MONUSCO yafashaga FDLR bagacuruzanya amakara, bagashyiraho amabariyeri n'ibindi. Yavuze ko kuva M23 yatangira urugamba na Kongo ngo nibwo bwa mbere umuryango w'abibumbye urimo gukoresha imbaraga zikomeye mu bikorwa byihishe inyuma yo kugarura amahoro, peacekeeping. Yagize ati umuryango mpuzamahanga ukwiye kubiryozwa kubera ko itsinda ry'impuguke ry'uyu muryango ryakomeje kuvuga ko MONUSCO ifasha FARDC kandi FARDC ifatanyije na FDLR. Ni ntakomereza avuga ati iyo bavuga ngo baratanga ibihano ahubwo nibo bakwiye gufatirwa ibihano. Mu bindi General Kabarebe yasobanuye, yavuze uburyo umutwe uhanganye na leta ya Kongo wavutse ukarwana n'iki gihugu kugera ubwo mu 2013 wacitsemo ibice bibiri, kimwe kikajya muri Uganda abandi bagahungira mu Rwanda. Yasobanuye uburyo bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe bafashwe barimo Jean Bosco Ntaganda waharaniraga kurengera uburenganzira bw'abahema bicwaga ariko bikaza kumuviramo gufungwa. Ati impamvu Bosco Ntaganda yatoranyijwe wenyine akaregwa muri ICC nuko yari umututsi, ni nacyo yazize. Avuga ko Ntaganda yinjira mu Rwanda ngo u Rwanda rwanze kwiteranya ruramutanga bamwohereza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yasobanuye kandi uburyo igice cya M23 cyayoborwaga na Sultan Makenga ngo cyahungiye muri Uganda ariko bigeze mu 2016 barambirwa kuba mu nkambi bigira mu birunga bya Nyiragongo n'intwaro zabo, ariko Perezida Tshisekedi ntabwo yigeze agira umwete wo gukemura ikibazo barwaniraga cy'ihohoterwa rikorerwa abanyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda. General Kabarebe yagize ati mu 2018 wari Perezida Kabila Joseph yafashe Tshisekedi bagirana amasezerano amuha ubutegetsi. Ati icyo gihe Perezida Paul Kagame yarayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yumva ko agomba gufasha Perezida mushya wa Kongo. General Kabarebe akomeza ariko avuga ko Tshisekedi yakomeje kugira imyifatire idasanzwe aho ingabo z'igihugu cye zakomeje kurasa ku Rwanda ndetse zikanashyigikira ibitero by'umutwe wa FDLR ku Rwanda kugera mu 2021 aho yateguye intambara yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati Tshisekedi ashyiraho ibihe bidasanzwe mu 2021 igoma yararimo gutegura intambara. Ati yazanye imitwe yitwaje intwaro yose agirana nayo amasezerano ariko M23 ayigizayo. Mu minsi yakurikiyeho nibwo M23 yateye Kongo itangirije intambara ibunagana ku mupaka wa Uganda na Kongo. Nubwo byagenze gutya ariko ngo Tshisekedi yarebesheje imbunda mu Rwanda arasa u Rwanda. Urugero ni nk'igihe haburaga icyumweru ngo habe inama ya CHOGM ngo abajenerali ba Kongo bashutse Tshisekedi ngo biteguye gutera u Rwanda bakarufata mbere yuko CHOGM iba agahita yitwa Grand Président du Congo ngo nawe arabyemera. General Kabarebe yavuze ko ubwo Kongo yakomezaga kurasa u Rwanda ngo nibwo u Rwanda rwafashe ingamba zo kwirinda ku buryo bukomeye. Avuga ko Kongo yafashe intambara ya M23 ngo ihindura y'u Rwanda na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ubwe asaba Perezida Kagame ngo asabire M23 isubira inyuma. Yagize atayo yari amayeri yo kugira ngo berekane ko u Rwanda ari rwo rutera inkunga M23. Icyo gihe M23 yasubiye inyuma ariko barakomeza barayirasa. Ibirebana no gutegura gutera u Rwanda kandi byagarutsweho muri iyi minsi nyuma y'aho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma umaze gufatwa ngo hari intwaro nyinshi zasanzwe muri uyu mujyi zari zarateganyijwe kurasa ku Rwanda. Bamwe mu banyamakuru bamaze iminsi muri uyu mujyi wa Goma bagaragaje uburyo hari haranateguwe ahazaraswa mu Rwanda ubwoko bw'intwaro zizakoreshwa ndetse ngo byanatekerezwaga ko hari bamwe mu bagize FDLR ndetse na FARDC ngo bashobora kuba bari barinjiye mu Rwanda kubera ko abenshi bari hafi y'u Rwanda. Umunyamakuru wa The New Times James Munyaneza ni umwe mu bamaze iminsi aho ngaho i Goma wabonye ibimenyetso byinshi bigaragaza ko u Rwanda rwendaga guterwa. Ni intwaro zari zirunze muri Goma cyane cyane ahantu habiri. Hari muri Goma hafi y'Ikivu ahantu hari Amare ni ububiko bw'intwaro nahasanze kontineri zirenga 40 z'intwaro zifite ubushobozi bwo kuba harimo miziri nyinshi zifite ubushobozi bwo kuba zarasa mu birometero 40. Iyo uvuze ibirometero 40 uvuye Goma ushobora kurasa muri Nyabihu
hari intwaro zitwa BM-21 Glad ni rocket launchers zifite zagera kuri 18 ubwo ziba aho bazimountinga babyita k'imodoka zazo aho bazimountinga ariko ubwazo rockets ubwayo agera ku bihumbi birenga 2 mu isekonda 20 ashobora bayita salvo of artillery gunfire ni ukuvuga ngo ni umuriro w'amamizire hashobora gusohoka mizire ama rockets agera kuri 40 mu masegonda 20 ni ukuvuga ngo buri segonda hashobora gusohoka rockets ebyiri exactly kuko kiba gicira ni salvo nta mwanya wabona ibyo nibyo uvuga byarasa mu karere ka Nyabihu bikanarenga ndetse aho byari birugukije birigoma aho byari hari izo bita 122 RM70 BM launchers capacity distance ni imwe nabo bafashe birenga ubushobozi ni bumwe na ziriya biharasa kugera kuri metero 40 kilometero 40 zirenga amahauza D30 igomani uzo zari kuri airport nabashe kubona ebyiri ni warabonye muri story ni amahoza abiri hagati y'ibifaru yo tanks yarane yo ku airport bahafatiye amakatusha urebye katusha zari zifite ama rockets arenga 1000 nayo kuri hahandi hafi y'ikivu kuri muri za kontineri amakatusha kugira ngo wumve ukuntu yazengereje ibihugu bitandukanye ku isi mbere yuko Israel ibona tekinoloji ya Iron Dome muri 2011 katusha zizo zarengereje zo muri Hezbollah bataraza ikoranabuhanga ryo kubimira hakaza ama anti aircraft so hari cartridges ibirimo amasasu birenga miliyoni zirenga wareba ibyari ku kibuga cy'indege ubwabyo wareba ibyo byari ku kivu byari ku kivu naguye ko byari ama containers arenga 40 byari bishyashya bifunze harimo byari bifite labels z'u Burundi hari byari byinshi byanditseho ko ari iby'igihugu cy'u Burundi biri sealed neza bifite imibare yabyo by'igisirikare cy'u Burundi FDNB byari bifite nukuvuga ngo buri container ibaga iri sealed neza nukuvuga ngo urebye iriya attack yabaye kuri Goma yatunguye ku region kuko ntago bibazaga abantu basirikare barenga 60,000 harimo ingabo za Kongo abasadeke abamilisi ba Wazalendo aba FDLR aba UN forces cyane muri FIB ntago bumvaga yuko batsimburwa kuko ntago babonye umwanya kugira ngo babashe gutwara izo containers uko zari zirangaho kandi ubwo M23 yamaze gutwara izirengana no iziri hafi zikabakaba nazo 40 yari zivanye hangaho cyo usaje bavuga uti ni ma containers hafi jana yaratetse hariya ku buryo umuntu yabose ntaga ama container yo kurwana n'umutwe w'igeshyamba witwa M23 umutwe w'inyeshyamba abantu bangahe bangana barya no se M23 afite tuvuge indege z'intamba imiziri zo kumanura indege ntago zari zigamije M23 ama sniper weapons ari guided targeted ari GPS guided bamutahusha bakoresha ikoranabuhanga rya drones hari CH4 y'abashinwa hari kamikaze hari amandi combat na surveillance drones zandi urebye nk'ejo ubone nk'iyarashe makanika wo muri twirwanaho bavuga yuko yavuye Kisangani ibirometero byinshi ngo ni drone ishobora kugenda ikagenda ibirometero birenga 40 ingahe igahagarara igategeza target igahagarara mu kirere amasaha 10 nangahe
kandi iri guided na GPS. Na GPS. Ni tekinoloji iri hejuru cyane, so harimo tekinoloji cyo nabasha kubona iri hejuru cyane. Umubare w'intwaro, umubare w'ubushobozi bwazo wari wabona guti ntago ari ibintu byo kurwanya mu by'ukuri, nkuko naganiriye n'abantu bo muri military bo mu nzego za gisirikare ba expert, ntago ibintu byari byo kurwanya M23 gusa, ndetse nta nubwo byo kurwanya u Rwanda gusa, no gusiba cyo kuruza u Rwanda kuri map. Urebye capacity bari bafite hariya. Iby'ibihano ku Rwanda bimaze iminsi bivugwa, uyu munsi ku itariki ya 25 y'ukwa kabiri byabaye nk'ibigana mu nzira abanyekongo batishimiye, kubera ko inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yanzuye ko u Rwanda rutahita rufatirwa ibihano kubera ibirego rushinjwa mu ntambara zimaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ibyemezo bya politike bizafatwa ngo bizagendera ku bikorwa bigezweho. Iyi nama yateranye ku itariki ya 24 muri uku kwezi. Mu bibazo by'ingenzi byari ku murongo w'ibyigwa harimo n'ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibihugu bimwe by'Uburayi nk'Ububirigi byari bimaze iminsi mu icengezamatwara rigamije gusabira u Rwanda gufatirwa ibihano. Nyuma y'iyi nama, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko utazakora nk'ibyo Amerika yakoze byo gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, ahubwo ngo hashobora kurebwa icyakorwa hagendewe ku birimo kuba. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kubwira Jeune Afrique ko aho kugira ngo igihugu kibure umutekano yahangana n'ibiwuhungabanya atitaye ku bihano. Ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kubera ko ndimo guharanira uburenganzira bwanjye, barumva bantera ubwoba. Ati byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro yanjye nkahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye na leta ya Kongo. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko iki kibazo kizakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro aho kuba intambara yashyizwemo ingufu n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibiganiro bya Rwanda byahujwe n'ibya Nairobi byahawe abahuza bashya barimo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia, na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya. Biteganyijwe ko mu mpera z'iki cyumweru hazaba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ikazafata icyemezo kuri raporo y'abagaba bakuru b'ingabo b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango SADC, ikanashyiraho umurongo w'ibiganiro bya politike binyuze mu biganiro bya Nairobi na Rwanda byahurijwe hamwe. Ibi birakekwa ko ari byo byanatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo kohereza amabuye y'agaciro ya cobalt mu mahanga mu gihe cy'amezi 4. Urwego rw'iki gihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'isoko ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi ARECOMS ku itariki ya 24 rwasobanuye ko iki cyemezo ngo cyatewe n'ubwinshi bwa cobalt irimo kugurishwa ku rwego mpuzamahanga, ubwo bwinshi bugatuma igiciro cyayo kigabanyuka. Perezida w'inama y'ubutegetsi ya ARECOMS Patrick Mpoyi yasobanuye ko iki cyemezo kireba ibigo byose bicukura cobalt, byaba ari ibito, ibiringaniye ndetse n'inganda zitunganya. Yavuze ko mu mezi 3 ari imbere uru rwego ruzagenzura uko isoko rya cobalt rizaba rihagaze ku rwego mpuzamahanga, bikazaba bishoboka ko rwakuraho iki cyemezo. Muri iyi minsi nyuma y'aho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, birasa n'aho aribwo harimo gufatwa ibyemezo bikomeye cyane kubirebana n'iyi ntambara. Igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo ubu cyatangaje ko abandi basirikare bacyo bakomerekeye mu mirwano yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazacyurwa muri iki cyumweru. Iki gisirikare cyatanze aya makuru nyuma y'aho abasirikare bacyo 129 bakomerekeye bikomeye muri iyi mirwano bageze muri Afurika y'Epfo mu gitondo cyo kuri itariki ya 25. Mu itangazo ry'iki gisirikare cyemeje ko abasirikare bakomeretse bikomeye bakeneye ubuvuzi bwihuse ngo bamaze kugera mu rugo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ngo bazahabwa ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru. Abandi bazagera muri Afurika y'Epfo muri iki cyumweru. Aba basirikare barimo ababuriye ingingo z'umubiri zirimo amaguru muri iyi mirwano. Batahanye n'abandi 40 bo muri Malawi na 25 bo muri Tanzania nabo bakomeretse bikomeye. Banyuze ku mupaka w'u Rwanda i Rubavu babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye wabatije imodoka bakomereza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Aba basirikare babaga mu bigo bya Loni mu nkengero z'umujyi wa Goma na Sake mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bari bacungiye umutekano n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Hari abandi barenga 1000 bakiri muri ibyo bigo hamwe n'ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro, nabo M23 iracyabacungira umutekano. M23 yaherutse kuvuga ko abasirikare bahoze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ngo bagomba gusubira iwabo bakareka kwivanga mu ntambara yo muri Kongo itari yabo. Iby'iyi ntambara birimo kwihuta cyane, amakuru yayo arasohoka buri munsi, natwe turakomeza kuyabagezaho.